Adom TV Badwam dwumade no so afa na ode afidie no wato hanyum no ye ode megidi yes enkenya wo spirit na ne wukuo midweek erade ma no ensi wiye se nyo no na dom anka ode dat se ufuo woni mo ho so hye no oni mebia wonam ti se na ade ache wa faseda ma no ye de news no abro ene ye call break ya sabe ti de obon krata no ensa ken ne na fe yakọ adomonline.com nso na yede eno so atwa so de amount no ye share asie dia na okay yenko adomonline.com na yen share ensema ewa adomonline.com from planes drivers and I want so ye demono office subon tonu a won mo edi etwa no nyame anim ne condition no nye enye kura sa pantu no kese no enkoyi enewei echina sei sa tire wo so omuye bibi kakra de kira ban na mpanifo tu ho anomon fi se no anso ene omu means of transport nti se koba sa nya se ma wo akoba die mu no enkoyi nti mpanifo mobadomonline.com amomra na amomeye mfama wo mo na yemransam foforo mu nanso ye wo ensuo ho nsam ya boat operators ene won mo a ton nam chi nam ne ade won so ekire se nei premise for no a won di go won mo ahyen mu de konsuo no so no omunya nti no so ha dwene pa nti mo adwuma no enkoso yie se de wo se ekọ ede ema wo mo afa manifest so ne bana boy so won mo performance wo mo ye ya obi e ka ho asem no badomonline.com so entertainment no eno ewo ho ye de be konsem foforo mo be 2 years ni wo Kenya man no mo nipa bi kunkum nipa saa ma kunkum wo musafe ni akire no eno wa admit se nipa ma 42 2 years ago ono ani kunkum wo no ya rehosama no so wo ahase ukọ entertainment no mu so ayese Ghanaian musician bi so ayese won so ba betonyom Guinness World of Record DAB ti eno so ehu asem badomonline.com oba ha no mu se ya your audio so ewo ho nti wo amra na no so wankasa watie na ye live streaming so adomonline.com ti wona wa mono ne so akonya be about me etie bi ewo ho afeye nto so na ye mra da obonkrata no emu Ghanaian time da obonkrata no ne kura me ya bedidi kan bampani na adoda nkwa akufo adomfoni na edahe na ose President launches 8.2 billion Ghana cedi deal for SMEs to prove financial technical support for small businesses. Na just say one year nyuma nkuma no ne ade no ene aban no apaw 8.2 billion ye sika ye de ba beboa ama won nyuma bibia won ye bia nso atumi agina ne naso na akoyie ye gidi ye pa se nyuma nkuma no ne ade bibia ekosu yi a won so betumi employ mabuna ahodo bia won wie school na so tete fie no won so betumi anya adwuma no so ebi aye wunya Ghanaian time the bokrata no a eno so de ba ne anopei no na fe kase no mu nso mote se ye de embramo se local government minister withdraws controversial road traffic LI na LI bia womo enkomo sakremo sari na ebi ambulance twemu a eso ma na kwan na ebi a police car twemu also ma na kwan no LI ankomo amend womo sesemo no kompeso nkomo de ajaje fo nso ka ho ye de ministers of state nso ka ho ye de MPs no nso ka ho na beto ho na ze o na ne se ne nya daje ye nya so wo mamu because ministers ni MPs twemu MPs be 270 plus o mu twemu no obi a na bia sari ngbe say ya shubesi nti ene ewo no a ebobbo mu anaja o ma withdraw into go page 4 Ghanaian time the bokrata no so de aba afa second phase obechibilamte interchange to be completed by September resident engineer no so ken enu ade ya nso yekokofa so omunya ne ntem na esa ye construction site me mane me nyina ye nwonwunan nti pe de enu akakra na ehu wo soro hodum ni ade ne de omu wie di a ese nipa ekomu be ha won tichu no wona efa sa kwan no eso no won enye ntem ti engineer no na kasa se by September de na second phase ne de won mo awie ho asem Ghanaian time the bokrata no de aba
the custodian so dia wode abanie or say you are the chosen one Bupewura Tubaumia oko page 3 no and also edia ba Bupewura na mampani abede echo Frank Tuni de ma NPP amanyoko na ko ne nase a oka sansemi chere no nti ho asem enie owura Fenoma Ken a wono na ye majority leader so yesi ye you know say ECG eye boche nti no wa ha ni foni kama osre wa ha fe majority for so yesi majority exposes NDC MPs for proposing serene privileges na so owura Frank Adom prene Dr. Atufos won foni na dani mo hey na omo kire say as MDC MPs no you won ho afiri so omo ka ho pa nti no so ho asem the custodian and so edia ode aba nti no no mawie de obonkrata no nti haye myjoyonline.com and also ho asem nie Manjo online I say you know so kwasho ayo tuba manjoyonline.com ahwan na eka say no so somewhere efa betrayal by dual citizens and so ho asem braho na fe be hu de ekoso wo ho Adom myjoyonline.com afe re structured debt helps Cocoa Board post 149.8 million profit Auditor General report also ede ebaye and also ho asem no na fe court slams Mawako with over 1 million Ghana cedi in damages for 2022 food poisoning saga and also sansembe 2 years ago ofu abusion mkodidi wo Mawako East Legon branch a wieye edan ya wudro nkenya nyame kebia ko onti ase no ya bo wo muka omuntua 1 million Ghana cedi over nti no so ho asem myjoyonline.com so ede aba Frank Adom pre appointed as road fund management board chair and also ede no stories bebre wo myjoyonline.com ba ho a na wajebre akenkan ye neno mamibie phone line se na so headline a wo no so obetime de abreye 0302211701702703 and 704 na yenso ya jo headlines said media ba kwa adomonline.com ko myjoyonline.com and also ewo hono also free now so fa odie ebra ye first caller wa homa no so me do fa no pay ya mu ache odoti men kan ya mu ache mu akwa ba okay yabehwe na yenya no a ye no atoa so hya no so say wie ni say no anacha sa agudie mu nsam no ebeba na afa ye the health tips no so atoa so e de amount say de na wotwe mu nkomo nyina no ye ovarian cyst no the straw e man tissue ye ntie mema no so ntie na ye nka bi nkire e ma no fi say oba pe ene wo ovaries wa mo ovaries no ho ban yi a eno so ho nsunso eno no de yi na betimi am ovarian cyst no aba oba so ni nyina no eye nkomo a ye di na awotwe mu adwada no ye hyase ebina de no anso ye to aso ne enso kan ye ho 5 minutes ye nche na je se de no abro mamenyo headline 0302 211-701-702 703-704 0302-211-701-702 703-704 now so ode aba ye behwe na nkomodie bi nso ho ahosepe enso ebeba na yatoa so na afia semidi kan fempensempensem nso ebeba ede aka ho saa no dwumadie no wo mre adajo kwa adomonline.com a ni nyina nso wo ho yenhwe se yen first caller abaso medofo anopai wote yenka ye mo ache emi so onti yenka ni yemfansi ha na yenkomra na yeba agudie mu nsam so erekese dubadi etwaso